Mga kalakbay, mayong adlaw ka natong tanan. Atong pangutan oning magwawali sa Sabadista si Mr. Julito Daig. Kung mahitungod sa pagkatao ni Kristo sa magi atong tuuhan, ani asa siya na tao. Mr. Julito Daig, kung atong tuuhan, asa magi na tao si Kristo? Tuhuan lang nimo si Kristong nagpakatao dito sa Calvarius Cross. Ha? Sa to? Tuhuan lang nimo si Kristong nagpakatao dito sa Calvarius Cross. Pakiulit nga. Tuhuan lang nimo si Kristong nagpakatao dito sa Calvarius Cross. Tinod ka ni magingon. Atong sulayag o kabning Biblia nga nailogo sa Seventh-day Adventist kung asa bagyod na tao si Kristo. Ang tinuod pinagingon ni mong Tuhuan lang nimo si Kristong nagpakatao dito sa Calvarius Cross. Tatanawon niya. Una, magbasa ta sa San Lucas Kapitulo 2, versikulo 11. Ingon, kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David, ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Asa na tao? Sa lungsod ni David, dili sa Calvarius Cross. Uy, nya sa maning lungsod ni David. Adto bas giingon nimong Calvarius Cross. dire atong basahon gyapon, mao gyapon nga Biblia. San Mateo 2:1. Og sa gikaanak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Huda. Asa na tao? Sa Bethlehem sa Huda. Dili sa Calvarius Cross. Uy, unang ayaw in town pagtudlo og sinayop. Normal lang gyapon ni manudlo kag sayop kay naman. Piki lagi na inyong simbahan. Kung piki po di mo simbahan, di normal lang imong doktrina. Piki pod. Asa ganito na tao si Kristo maton nimo? Tuhuan lang nimo si Kristong nagpakatao dito sa Calvarius Cross. Tuhuan lang nimo si Kristong nagpakatao dito sa Calvarius Cross. Si Kristong nagpakatao dito sa Calvarius Cross.